Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lian. Siak ni Manong Jun, Siyak met ni Ama, da kami ti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karumo bada kami, ada kami, maneng nga FDD. Amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba, iti talong nga oras ngayon tay pa nagkakadwa kada Domingo. tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Lucano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM, isupay ah! Karumo bada kami, ada kami, maneng nga FDD. Amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Good afternoon everyone. It's abo kabarbaro abong oras. Kabarbaro nga salang kami. Ayan, after 2 weeks. After 2 weeks abong awang kami ti tangatang gapo iti holidays ay ket agsubsublin nagiti pagayam yo Manang June together with John Mark. Pastor operator. Oo, mapay kasi ay. Medyo nakapoy na tamek mo. Dito lang apo siyempre numero 1 to nga programa at kami manan dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Supaya! Exciting nga talaga tanalipatan tanay kabel iti himon monitors sa dito amuno nyo tinapos pasamak ti lubong. Anyway, we have 12 watchers nga dagos dito YouTube for nagbasit pala and so please like and share apo dito YouTube me. Yan tanong mado tayo. And you can reach us of our text line, Mandong text line. 0905-808-1259. Kaya na kita tumawag apo. DJ laang apo nga numero 0905-808-1259. Agor ka ta, sumanita kami balong ta, kita agna jay monitor ta. One, sige. Ako karante share ko data ko. Live, aji kinyanting Hamo ba nga na-share ya? yan. Really, guru ora di penyanyi ko na Satay. Okay. Ngaro, anya tipas pasamak yo apo, dapay kadi itinapat bating barbecue. Kaya kami kita sa balin tinabati ta. Iti kalman nag-birthday day apo kami ni Brianna, yani. Brianna, Alicia. Bem, isong dapay la dagiti nabati mga kuana. Ano pa tinabati dapay carbonara? Dan sapay. Nagmaya laki din. Ngaro kita taman ti kansunan taman pa yung na ta. One. Medyo medyo Sure. hang kami pa apo nga nakapalpal pa iti naglabas nga paspasamak. Dati man ti uno na antang nga kanta. Okay nga rod para kada kita aditapay lang babalay da. Bimulalayaw nga ayat, agpukaw-pukaw di agbayag, aglisik ka adaywan na,
Tatlong agtal na tuwirik na ayat abim mulalayaw naulpit man ang halilaw takas kalaag patpataw ket iyaw awan nakauray painuteng at aldaw maripripirip tuwi nakem na ikulbo nagtulaeng gandat mo't mangirurumen mangikulbo mangitulmen ngem nukas pud numerlaeng puro semam jay bitbitwem tatap nun mamati ak adin tuket ak upas bimulalayaw nga ayat Once again, like and share our videos, folks. Maripripirip to'y nakem na ikulbo nagtulaeng gandat mo't mangirurumen mangikulbo mangitulmen ngem nukas pud numerlaeng puro semman jay bitbitwen tatap nun mamati ak adin tuket ak upas bimulalayaw nga ayat tatap nun mamati ak adin tuket ak upas bimulalayaw nga ayat nakita kablaawa man na po kita dita balay ni Bagat Juvie siyempre kita anak ko ni Jason, Justin, and John Feliz. Ken ni Nancy, nga aglablaba pa na siguro nga natata. Kasi kamot pa lang sinuti. Ni Elvira, ni Butatog nga doa. Sa italo nga Askal. Tata sa baling ka talaga. Salamat kablawag gibalay ni Nanay Lourdes, ni ating anan, ni Jody, ni Bembem, nga nag-birthday di Kalman, ni Bumbum, ni Kuyang Clifford, kina ate Maureen. Yan. Wow. Jibalay. Yan, dagati ka rin na po, dagati buya di YouTube. Desjotile. Desjotile? Pero guys, mana po dyan, Yellow Rose. And shout out from Winnipeg, Canada. And Marites Espiritu po, shout out po mga idol. And Samson Bulasket, shout out man dito ay Planas. Wow. At yan ni Jiting 1982. Wow. Konnichiwa. Sayonara. Amo madati idi napanta na kitchen da DJ idi akit kita ta iti charger plate DJ Unisan Unisan na dati na sabat ko nga lalaki nga ubing pay nga nagkatuti ko na iti vitamin deficiency na iso nga dati hepatitis na nagkatuti gold na. Yeah, idi nakita ka nakita na wow kuyang nakita kayo ko na nagpicture and then naibaga na nga nagapumulang so na Japan lalaki. Kita man lang Japan Gold. Kuan nga man ko nadama kuno si Asinusuna. Japan Gold 18 carats lagi jay suot na talaga. Nandanig la tinawaran ng amok nga di kaya. Kana na jiting na din ito konnichiwa karuba happy new year. Baro atawan baro biyak baro latan ni JM. Hehe. Welcome back. Kumusta amin Team Mones? Espino Realista, Kadali, Kadasio, De Vera Family Request man tayo alas 3 bangon. Wow. Ayan, Honda Vlog, dahil taman idol, shoutout man dito Barangay Minga, Lubnak, Patok, Suyo, Ilocos Sur. Ato kami ngagdengdeng God bless po. Thank you so much kada kayo apo ket sa apelo kung matatarabayan na kami apo iti talo nga oras. Okay nga rod na pa iti kaya mo nga kansyonan balo. Okay apo kay na apo tumawag ti numero 0905881259 no ay kayon ma ticket kong mangagmaranggan iko.
Pedro Libid. Accept kami po international call ngem no kabailan nyo mo DJ messenger ko ti pagtawagan niyo. Sino man again? Pedro Libid, Camilo Choco. Naimbag. Sa dagdag tata. Wen bekano tapilahang over da. Ngarot may sabi nga sonata. Forever my time, my love will be true, always and forever. Our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep loving, to hold, making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep loving, to hold, making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Well, that's it. The song called Pledging My Love. Ako para kadagitay hangan na kibuda. Nadaman ti pakibudaan nyo kuma. Hangan na tuloy. Tadati basi nga pasama. Kagur ko ta timplaan ta balong. Yay. Mike? Microphone? Yes, basit. Ini ka lang ti triple Bass. na basit. One. Okay. Ayan, kuna ni Mario Cel Rivera. Parehas nga idol, mahal pa rin kita by Rockstar. Idol, salamat from Lalog. Luna siguro to, idol. Lalog, Luna. Man, happy Sunday watching from Nueva Ecija, from Lynn de la Cruz. And until Lorely Baldoria watching you guys from Milpitas, California. Hello, Jen and Jem. Welcome back. Have a blessed Sunday. Okay, thank you so Yeah. much, manang. Okay. Pintas t-shirt yo, hehe, from Kuya Joseph Agtarap. Yan, Yeah. ex from... XFM. And, ano pa yun? Kitoy? Jam-fed instrumental. Na bendisyonan Abaru. Atawon, Karoba. Greetings from Kingdom of Saudi Arabia. Wow, nagsaya at mandata. Okay, nga as requested earlier, here is A Single Yellow Rose by... Masih kamu komentar. Ami Grant. Ano ko, wait. When I woke this morning, imagine my
on my pillow lay a single yellow rose. Was mild, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leave and throw our love away? Why did you live a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Okay, that's it. Karo ba? Katagsubli kami nga rod. Kalpasan, ti sumagmamano nga palagip. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Wala nga mo kasaradam-tama nga eh. Jay, patalasas. Well, Pigsatan eh. okay, aksip sa bilingar na kita pagayam nyo nga. Medyo kimapsut titimak na. Da kinapsutam dita, I'm sure. Awan. Okay. On ko lang nga yung mic. Ate nga Aji kami patalasas na tayo na pigsa. Sumarot. So nga. Oh, ada. Okay, kasi ano nga, di kumapsut naman damdaman. Wala, talaga siya. Okay nga ro, aksip sa bilingar kita pagayam nyo with Manong June, still with you. Manong June and John Mark. At medyo malit-lito kami manan, di process. Anyway, kita naka-online. Good afternoon kita kayo and thank you so much for watching. Sino-sino ta kita nga ro. Wan, natudangal daw ti Domingo tayo aming karuba. Aglalo kadagiti tagakabatuan. Ako na ni Kuya Joseph Agtarap and Yes. Raven Cantor, hello. Howard TV pa shoutout man mga idol watching from Ilocos Norte. And watching from Riyadh, from Myra Isaghire. Yan. Pa-shoutout man idol from Jesus Castillo, kasi man na Jico Silapan ka from Ilagan, Isabela. And hi mga idol from Elma, Salvador. Victoriano Almohera, good afternoon mga idol. Request ko kuma Ilocano ti na? Jay kanta Ilocano dish. Ano man? Ilocano dish. Things in more power. Sugarcoat Nails PH. Ayan, agko ko siguro ti Coco ato eh. Ayan. Happy New Year to both of you from Vina Montes. Kung ano Vina Morales on. Medyo kapsuta mo rin ko, ay, pigsa mo ti Mike kong road. Medyo Mike effort. Yun, effort. Ipantay mo di kanya. Okay, data. Ano da jay, request na tatatitan? Ilocano dish. And aside from that, dapat mo na dito nga request da. Damdaman sa sila eh. Kung silapan ka, mapira sama natin. Ay, okay, dim kaya. Yan. Hello neighbor, working today from Nilda de Leon. Madita pa may pasok-pasok at dyan. PMO. Awan, postal money. Hindi ka na mo central office at Dayaw, Manila. Ayan, shoutout mga idols from Rayona. Ayan, shoutout Enzo Cipians. Ayan, NMAX Charity Club Philippines. Ayan. Na danto ti daning charity DJ Sambales. Sambales, pangkamat. Nagadayo. Oo, ganda yun. Sambales. Hindi ka muna, February ba? Yan, ano, January. Yan, happy Sunday idol, kablak pa namin nga taga Burokdos. Dita, ano, ng Cordon. Ni Maribel Edgar, Leonard, JM Ken Family, Tomas Ken. Amin ang ngag, dita, ano, nang. Yan. Di pa lang nga rin kafit, Tobiagon. Jay Bohol, kasi kumaati papanan nyo. Apo, di ba ka garaplanaw? Madiada pa garo ka nakamotor garod sa nga N-box. Nakamotor. Jay Bohol? Yes. Bohol. Bohol Avenue. Talak. Okay, may sabi nga sonata palong. Para kaligdi ako, tanong tayo dita. Dito na po di sonata yo. One. Si 25 noon nang kami ay tawagan, na ako ay nagsanay sa taktika ng militar. Magsanay kayo. Hirap at parusa ang aking naranasan bago mag-graduate hanggang sa regular. Siyempre ang buwan ng kami ay maasay doon sa tuguran. Alauna ng gabi ng kami ay banatan ng mga rebelde.
Isang araw kami ay nausan ng rasyon na bala, ulam at pagkain. Mag-uumaga na nang matigil ang labanan, nang mahawi ang usok, bangkay ay nagkakalat. Company ng Philippine Marine, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Alpha Company ng Philippine Army, kami ang starfighter sa Tuburan, Basilan. Mayroong isang minuto ako ay nagkamalay. Ako'y nakarinig ng tawag ni Komander. Ako'y nagtataka kung bakit ako'y buhay doon sa Mindanao, sa Tuburan, Basilan. Sige, manak second boss. Sige, man. Nababa lang kaya? Akala ko noon mundo ay katapusan, sa Nagbabagang anyo, kampay ni kamatayan. Awan. Di kampo. Back to normal. Omega Company ng Philippine Army, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Delta Company ng Philippine Marine, kami ang starfighters sa Tuburan, Basilan. Okay, pero one thing, medyo nalitay da Jason nata talaga mat nga maipaay para kada kita mang tangtang nga labo iti kapyakan na tal na iti umili da kita men in uniform from the highest to the lowest rank. Diba? Kalog mo talaga. Agkalob isungor nga nagtilpyak tatay kata kita manarimaan na po kanhang kumay hamipay nga na kablaawan nga agbubuya dito YouTube naimbangal daw yo kini nalpasati Rayona Juan. Balwegtan. Good Sunday mga idol, watching from Bachelor West, Natividad, Pangasinan. Ako medyo dayo And Jonathan Tabiagon, idol, ag-request na aman iti si Siwit, tasalaan mid to UP, Irisan, Baguio City. Salamat idol. Okay, isa ti sumarunod ito si Siwit nga rod. And Marcalvin 34, Marcalvin 34, niya madating nga naganan. Naimbag ang aldaw manong June kan JM Kablawa man ni ading Kenneth Reyes, Lakay Mark Cruz, ken ni Auntie Lorelle. Pa-request man day damaga man ka. Thank you and happy Sunday. Duwa na jayan. And Miss Daleha, pa-shoutout man idol, Mika Jane Daleha of Namilangan Alfonso Lisa Ifugao. Yan. Damdamami nga ituloy iti ag basangar kada kitay request yo. For the meantime, umalawat kami apo kada kitay calls yo 0905-808-1259 o daman bilang ti mailawan nga tumawag ta na yun na peace. Na peace pa iti listener kat kuna naman iti nga text line agor kata dati nag-text. Aha. Wait lang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay.
Una na dito di jay nag-text di text line. Hello na banggal daw idol kablawa man amin nga taga Ranyag Ramon ken Malibago Etiague. I-request man idol jay side by side. Salamat. Apo Margarita Soriano of Ranyag Ramon Isabela. Margarita Soriano, good afternoon and thank you for tuning in. Nag-text okay na sa one. Dumdum nga kisuna iti radyo. And as requested nga no, that ay si Siwit kano ti salaan da dijay Baguio City. Si Siwit. Shishirit ka na rin dyan at tobiyaghon. Gusto na alaga yung wala idea. Margarita. So kung si Siwit. At dahil di ating si Siwit, hindi natin alaga yung. Imoy ko binisita, igaw di sukot na. Nangitlog sinuwa, maang siya.
that's it, Karuba. Kita intingat alawatan ti mo nga tawag. Good afternoon. Good afternoon, Manong Jun. Yes, Ay, ni good Manong nga afternoon. katay. Manong nga, sige man, puktuan. James. James. Okay. Well, kasi ito pastor. Pastor ka Yan no. what pastor. Pastor. Anya ka Pastor di. nga talaga ti kagadi eh. Anya ti may balakad mo ta Domingo ta pastor. Agad na ti amin na po. Tumarte ti agas. Okay, nga, nga. ti panawan tayo nalamiis. Wow. Ayan nga Masarap Manong kayo, Jun. Turbo! Napayag natin kay Umeria. Because of holiday season, James, moment 10, Pasko ngamin, 25 is Sunday and 1 is also Sunday. And data nga panawin kat para katagitay familia. So, So, at least, adda kayo manin. One. Kay Radradyo ni. one. Okay nga rod, gumablaw kan, go ahead. Kablawak man gayam nagigay ko madamang tingtingig at talita Kalaokan. Amin na tan, ang kuwi nagnagana namin itan. Kaya nagiging Alicia, siyempre. Amin ni Pega, yay anak ko. Ni Teresa Jenny Niego. And nagitika kadwami dito mga ituan mall, mabinis sila sa Santiago City. Kung kablawang ka talaga, no? Ray, diya ka mo na naka-tune in dito dito mga ituan. Sa dami speaker, hindi ke. Mamuan damdama, okay. Oo. Kabkablawak ano gayam kabkablawak pit syempre ni Ate Sally nga dati dito eh. Amin nasta ka dito aglawlaw. Okay. Hindi sa reunion data, happy reunion nasta ka kaya amin. Thank you. Request ako nga Manong John. Request ko man jay kumutikot-ikot. Ako, delikadon sa akin. One, okay. Ito nagsubli kami, naikuan, di commercial break tatan. Okay, thank you so much. Very much. Okay. Kami nil sa nga stop di XFM kabkablawak kami One, ado kami dito tata. Okay, thank you so much. And with that, apo, agsubli nga ro, dagiti pagami o kalpasanti sa magmamanu nga palagip. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private. Nakapakiktot, nagpiksa ti commercial na. Sigurado. Hindi siya balance eh. Hindi ka mo kasano dito sa utang matata dito yung napiksa. Anyway, agsubsubli kami nga road. And kuna na dito yung text line. Good PM kuya, kantain nyo man the Footprints in the Sand, Ilocano. And get ko nga po si Allen Simon Demandante, Ken Almir Justin Demandante. It's me, Taguro Saitama. Taguro? Taguro Saitama. Saitama. Saitama! Ako'y nawawala!
Ayan. Ayan, Philem de los Santos, de los Reyes, Zambales has plenty of beautiful beaches. Ayan, ano natin nakarod yung membaga. Para kayo man dyan, dayang-dayang song, kantaan na Idol Jem, Pastora, ano? Pastora, ayan. Rose Balongay, hello po, agbuyboyag dito, Ilocos Norte, mabuhay po kayo. Ayan, dita. Okay, alive again over the radio. Good afternoon. Karuba, request ko man dahil kantaan ka by Ven Bautista. Kantaan ka. Di ka mo dahil kantaan ka. Okay, amadama kap kape with creamer nga awan asukar na bayati pa nagtingdingek kada kayo from Doktora Alicia Ligayo Lazaro. Di ba? Doktora of anati ko na nga tada ito PhD wano Maed. Okay. Maed. Anyway, she's taking up Masters of Education sa UP Los Baños, I guess. Wow. Maed lang kano kaya Maed. Wow. Apay talalangam ka Maed dayta. So Maed. Okay. Master. Dakkel nga na ba nag-abo nga dagiti maestra ket nakalpas iti Maed kaslamat kaslaki ni Ma'am Alice naglepas kini isuna di jay Isabella Colleges of yes Isabella Colleges iti Maed and all the rest of the teachers tap no the additional points da for ranking. No, adanto tay for promotion. Wen, for apo promotion. nagado iti masapol iti agbalin nga maestra dapat dapay NC2. Amom ti agmasahe, agmaneho, anapay agbake iti cake and other programs iti sikat, ano nga sikat of TESDA, something like that. Dapat kompleto ka. To be able to be accepted in the Department of Education. Aside from the 4-year course mo, pasado iti board exam, dapat NC2, dapat masteraran mo, di ba? And most of all, dapat adam amo. Hindi SDO. Tapno, makamonitor ka, oy, mano, kaano, tiranking. That's it. Dapat ngayon nangalanagti ko kaya in situ nga massage therapy. Wapo, nagmayat. Pasado ka nga dagos, naglain ka nga ag-therapy nga talaga. Footprints in the sand is highly requested. The footprints. Berukin naman na Madeha nga footprints sa footprints. Footprints. Sino niya nagpugta siya day? Nagpayayaman ta siya day. Here is Footprints in the Sand, our version. Footprints in the sand, he held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt so alone, I was never on my own. Someday footprints in the sand. Nagtagtagaan na bakit irabe? Kadukan no, nga agpag na pag najigit ibay ni Apo. Ket sa dilangit, nagparang dagiti ladawan ti paspasamak iti biyag ko. Ket kada pasamak, nadlaw ko iti maysa apares iti tugod ti igit ti baybay. Tugod ko ati maysa kan baging at ni Apo ti maysa. Iti kamaudiana na pasamak, tinalyaw ko manan dagiti tugod iti kadaratan. Nasintir ko at tunggal liday wenno sa apaset iti biyag ko may salaengan ti tugod amakit kita. Naburi-bura na dinamag ko ni Apo no apay.
Apo Dios, inkarim, ano surutag ti pagayatam, kat dinak tupulos ibat bati. Nga maapay ita, iti tunggal saam kan riribok iti biyag ko, may salaangan iti tugot ang makitak. Jack maawatan mo apay. Ngano ka ano, kasapulan ka unay, ket panawan na. Ket nagsarita ni Apo Dios. Anak ko, patbatgek nga anak ko, dungdungwen ka, ket di kan tupulos panawan, katagiti panawen, ngagsagsagaba ka. Ket makita mo may sa langit ito kuti ti kadaratan, kaya't nasawen, inugba ka. Kabaalamot ng tiag heto-heto ng basit balong. Ang sumsublin sa DJ headphone ko. Hana all. Okay, at naman na niti caller tayo, 2846. Good afternoon. Good afternoon, Sir John. Okay, big na dyan, Mark, na dyan timok mo. O sige nga rod, go ahead, kabsat. Di na pa na big, Sir John. Madipay. Uncle Pedro Libid. Kosto? Bayan na, sir. Check ni Pedro Libid. Kita aman Di ba? man sa Alicia. Nga makasapol unay ti Turbo. Tawan nawa, Turbo. Na daton ko ni parik nga Camilo. Okay. Yoko, kan Konjong Orbe, kan Cesario Levet, kan Kaloy Asuncion, kan Elmer Yoko, kan Gater Posidio, kan Aureng Eugenio, kan Flor Eugenio Sotelo, iti Barangay Nakar San Guillermo, kan Ninyolak Sagipad, iti Nagilian Flores, ni Ole Ruiz Alcantara, iti Eling Agabo, iti Ang, Bablawa kita, iti Nagasat, nga mapasangbay nga Three Kings, at sapay kumata, iti Talnagang Kapya, iti Panagbiag, tunggal may sakata tayo, ket agnanayon, sa barong manin ang atawan, Sir John. Okay. Yan. Kumablawa man ti kanta ay agropisak man ti kanta ko na kumaha. Mabali na di kablaaw. Talagang kumablaaw tayo ti kanta. Sige, padasang man ti kumablaaw ti kanta. Ay, padasik ti kumablaaw ti kanta. Bakit siguro, sir? Sige, sige yung langanan ta ajuman ko ang mausar di turbo ko di man tumang sir. Mayat one. Okay. Thank you, sir. Sa timbarong na taon kat marumot na biyag itong galmay sa kada. Okay, Happy New Year too. Kada kayo amin dita. Alicia. And medyo agpugsa-pugsa di linya na ni Kabsat. Siguro talaga nga masapol na iti turbo, medyo agbedda-beddal. Lumok-nulo ng pay, iti timok na umedo. Diyos ko. Dahil ito manan, kung kunatan nga tumang nga sonata. Yeah. Tumang. Ako, mabirugan na tayo tumang. Kaaja, second album. Second. Dito isa. Awan di jay. Yon! Yon! Tutugan, tumang. Okay. Kanta ti Air Supply dato eh. Tumang lonely people in the world and... Ay nagtangka na tumang tunggal at babae padungten kun dit adik tiga damdamalang inak idan kaeta
Jaks makipinat na ganan pasaak lang itilog kaya't nan makipalot sa kamangan tibalot kastat obra kakabsat oray itanta at dan asawat single na pay kung runa jak manamuno apay apatsenda na duma-duma iti biktimat balasan ken balo patulag angin dimteng didigrata at dananakak no jak ibalay patayindak ay nagrigat ngayon ti Kastia babaero maibus ti pisam maibus ti kwartam pati kababainam ayawanan dagiti sanikwan pagbibingayan dam awan pa yan pagtaela mga klun kaniya ay nagtangkar tulen tanagadot inakapapakanan sustento adawat da nujak ite dagyanak nagtiselda ay nagtangkar na tumen ngentandani akmat nga akbakalan dep-dep pa ekte babawi krigrigat na taraki na hilig ti babae ay nagrigat ngayon ti Kastia babaero maibus ti pisam maibus ti kwartam pati kababainam ayawanan dagiti sanikwan nagbibigayan dan awan pa yan pagtaengan mga klung kaniya ay nagrigat ngayon ti Kastia babaero maibus ti pisam maibus ti kwartam pati kababainam ayawanan dagiti sanikwan nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengan mga klung kaniya Bali, napindot ko, isa ka nagpalang kumaga, nagtukaran at background music. Sorry for that. Okay. Abi, kasta mo ning kusilap mo. Maday na, kigtuta ka. Anyway, that's it. Atay iso natin nga na pala. 1, Tumeng and... Tumeng by Turbo! Yan, para kada kita itagadita... Rizal Alicia. Rizal Alicia. And thank you so much for always tuning in. Talagamot nga siya ang tabay dalatan kan. Hanlang nga dito'y pati kanili ka bang ibang nga estasyon. Radyo na mo lang. Okay nga ro, dagitay manariman, nagbibuya ka data, di Facebook, ikamampay. Facebook? YouTube ko na pumalugay na. Parequest naman po ng Ama Z. Kanang, ayan, amazed. And Shean May Libed, hello Karuba, babati naman po kay Lola Pedro Libed, nakatawag na launay. Nag Rizal Alicia Isabela, love from Solano, Nueva Vizcaya. Yes. Ay naman nga si Siwit, Karuba nga, awan la trabaho, nagdipa-dipa ako. Thank you for singing it from Jumphead Instrumental. Wow. And watching in Athens, Greece, good. God bless you both, June and James. Stay safe all from Auntie Regina. Yanes. Idol aja man. Ano guys ko? Kusilapang ka. Kablawak man dalolak nga ni Elena Beronilla. Kinilolok nga ni Alfredo Beronilla. Aje lang idol from Jesus Castillo. Okay, we'll be doing that later on. At ako silapan ka, katampay na kakondisyon, ititimag ni Jan Mark. For the meantime, ikanta lang basit iti kasla extra, dadya kanta nga Ama Z? budong. Kasla nga ipagprak-practice ta lang tanitan taniti commercial manan. So
ngamin dito two voices, may isang higher and lower. So garod, Oo. Sino ti higher? in takugan ganasan, mumbongan. Okay, try. Ganasan, anong onam bubotngan. Dahil takuman bubudan, litok budong na insigudan. Sinunan manyanan, sinbudong din ang sinupang. Masapong libudo na, tamakaan din ilin ng nababa. Awan sipat manudan, di lalakayon mapiyan. No alasiw man matayunan, man sakos at magdalan. Sinukat padangkan sayang, masapol may paltiyan. Lusanda simsiman, tapaniyaw ang makaan. Hay hay, Sikating nga to. Bodong matabuan. dapat sikatin niya makingangatan niya. Yeah. Silip bueno pa inom. Din usang manuugodan, tumagadong talusan, din bayason mainom. Lunok di maisukat, kung indaman aabtan. Siya indaman amungan, noon indaman tatatkan. Patok kung din ay ayamunda, kung umumoy makibodong bodong. Sagay piyo ang earphone na iyon pampadatong. Wow. Bodong on matabuan. And with that, karubang arot, ang sublita kiti pagayam nyo, kalpasan, ti sumagmamanaw nga palagi. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana,
KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald. Okay, accessibility kita pagayam yun. Medyo nakiktot kami dan at tiyanan apo ti patalasas at di kami pilarwar. Ket madamang Mrs. Bu pala ni Ama. Miss mo yung tunog. One, okay nga ro. Another 20 minutes of love, of music. Ayan. Iti mga ganyo, manipod iti pagayam yun. June and January, dito lang apo. Adda kami manan, dito 104.9. XFM Santiago City. Excited. Super. Okay. Super. Kaya nga Rod, in the future, we would like to know from the staff of XFM, no sino-sino dagi jay programa, ta may pablaak tatata. Tapno dati subaybayan dagi pagayam tayo. So we are calling the attention of our friend dito XFM. So ikanta kami ti kopya dagi jay future programs abot ay kami i-announcean ating weng yan. Okay nga Rod, dagi tayo agbubuya iti YouTube balong. One, natin na, Jikan? Nagsardo na tayo na yun. Igorot Blind Traveler, good afternoon. Mga idol, pag man nakadagiti kakadwa nga masahista nga visually impaired dito ay La Trinidad Benguet, ken kadagiti at dadijay San Fernando Loñon, ken Cagayan from Igorot Blind Traveler. And Jenaline Lianos, good afternoon. Karuba, watching from Hong Kong, paikantaman jay. Di ka nagsangsangit. Maudi nga kanta, day dinarang ko ipapana. Pinmanaw iso iti December 15. Ayan. Idol, tarekes ko nga kablaawak manaming nga Family Rivera. Salamat. Sino niya request natin Maricel Rivera yan? Kita Maricel Rivera, ano, anya ti kalikaguman ng mga gan. Labis na nasaktan ako. Naku, kapatayin na kamo gayang, kaya nakangagsagapa. Pwede ba tayong kumanta ng English dito? Ito no last hour lang. Nag-request ti Amased tatay. Amased. Oo, damdama apo. No daman ti kalikagun yung Amazed. English apo. Ito no last hour nga mabalimi kansyon. Tap no madimatiliw iti BFAD, Bureau of Food and BFAD. Drug Administration. Para no... Ano, G-Fishery? DTI. G-Fishery? BFAR. BFAR de jay. Aquatic Resources. Hello po mga idol, magandang umaga po sa inyo. Ayan, tanghali na po dito. Ayan. Mabiling tag-request may isang kasanata, Jayman Jackman Maaklon, idol. Jack Maaklon. We're here in Kuwait. Okay. Jack Maaklon. Okay, tantaman mo. Maaklon, napikis mo na kapsot eh. Ata boses mo tin nakapsot Mike. balong. Napikis Okay. guy. Dato na. Napiksan. Pigsa data. Napiksan. Dato. Ano Low. Ano ti laglagi pom gayam de jay kasi Jack Maaklon. Naglambos. Naglambos ti arak. Maaklon. Ay, wang gayam. Laglagi pom. Laglagi pa. Mamunti Where na. can Kuranga. where in the world can we find that laglagi pom? Laglagi pom dito na po. Emotional. Kasadyag maklong panakabukaw ko kagaysunang ayat ko Jakman ninanama ama suliso ka bayat ka awang ko narukok man kayam dayta na ken mo karawaken puso di mo pinanunod to'y sakripisyo
nagsagabat, awan mabalin ko. Nunam na maem, madilakon kasapuan, siya kung tailipatan. Naragsak ka, di ta sinong na malubusan kang ngemnudong tento, aldaw nga mabawi ka, ang makawan ko dyan may panamnama. Walang paratangan. Laglagi pem, awan tinagkurangak, ken nagpasulat. Tatoy ayat, nga imparinak, ketawan Marta. Wow, nyantiin suban mo, nasa emkin lindo, usok ti sinugatan. Wow, akes ken panaas, tinaglinaan, ken kaaman ang alila. Narukop man gayam, dayta na ken mo, kararo ken puso. Di mo pinanulot, to'y sakripisyo, rigat ko ken tubo. Nupakaraksakan, di pa nagsagabat, awan mabalin ko. Nunam na maem, adin akong kasabulan, siya kung tailipatan. Laglagi pem, awan tinagkurangat, ken nagpasulat. Tatoy ayat, nga imparinak, ken awan umarta. Wow, ngemtiin subad mo, dasa ken lindo, pusok ti sinugatan. Wow, akes ken panaas, tinag nilakan, ken kaaman ang alilaw. Akes ken panaas, tinag nilakan, ken kaaman ang alilaw. Okay, dating ka dito, Apo. We have another caller on the line, 2846. Good afternoon. Hello, Yes. Sir Jan. Yes. Kablaawa man, nagigay ka kasinsing ko di Nueva Vizcaya. Sino-sino da? Ni Sian May Lebed Taberna. Aha. Kani Lolok nga Pedro Lebed. Aha. Kani amin nga sa mag-anak ko dyan, Manila, Quezon Rizal. Rizal, Alicia Isabella. So you are also from Rizal. Shout out ko mga ate kadwa iti Sir Jan. Yes. Si tatay ko Pedro. Ay, anak Nagkikinablao kayo latan, di tam. Supay, Diyos ko. At request naman ganun, Sir Jan. Sinti, anak, alanganin, John Mark? Okay, sir, John Mark. Sika ka no, Oo, natiri ko siyo, Apo. Sinjing partner kayo. Changing partner. Baga niyang tatay mo nga Pedro Libed. Well, Sir Jan. Okay, changing partners. Okay. Nagkikinablao na latan siya kakaama yun. Agur ka dapat request sa tayo mo na before this. Tungal. Okay. Madi pa, aside from that. Ano yan? Okay, thank you so much for calling. Ano niya request? Kanya da? Dahan, dapat sa bali nag-request sa tayo ko, unfamiliar. Handa ako kang kansya nun eh. Ano yan? Ano mo man? Dapat gina-request din na kanta ti Rockstar nga
Mahal pa rin kita, giliw ka. Piksa ata boses mo. Nempanggal daw tayo apo, pasyarat man apo dagay relatives ko dito ang adanan Isabela de la Cruz family. Dita consular ang adanan ken La Siste at Bulusan family from Master JDC Motovlog. Ayan. Ano ta? Lalang titono na DJ. We will watching together to a dreamy melody when they called out change partners and you walked away from me. Now my arms felt so empty as I gaze around the floor. So I keep on changing partners till I hold you once more. I was dancing to my darling to the Tennessee walls. Sige, medley. Madi, sa balikan taang. Sa balikan taang. Katungtolo na. There's my dear darling. Then one day you're dancing with you. Hahaha, love trip ka Ira. Pinsan ko dito kang nanay, Sian Melibed. Yan. Naipag malum tayo mga idol watching from Tabuk. Request ko man dyan, Binongor. From Mary Ann Pajarillo. Hang kami nga narigat akat katongtong. Dito yan te Binongor. Ang Binongor. Ano? Binongor. Binongor? Binongor. Kasi kaslawan arna nga eh. Binongor. Or Canada. Ini apo. Simple tone. Nagsala na ganyan kakasin 5 di December 31 di Parbango na. Ay, January 1 aja. Parami barbarte. Mita yung Chivas. Regal. Dol beers. Nagsanger. Inta ko putikan kanta. Usat iti po yung takon ni Kalinga. Malala ukon uto na. Awan arna. Binungol un kananda. Manggop-gop ta silabong man inap ta si agudong. Pukul kurat kanda udong ya silian asidan odong. Sanupsup ta si Diana si agudong onna ega. Yo. Bang isiw-isiw ta si sayang sangna sinsili un laok na. Mayato un otoon tako nakarakaron wawatad bayo. Tasin pitpidong on manipanta kan adun vitamina na. Yeah. Wayo umali kayo tamangang tako. Hey si Binongor. Wayo umali kayo tamangang tako. Hey si Binongor.
my favorite. Kung naman di na pala nagkanta English? No, this is not English. Japanese. Japanese traditional folk song. Yung medyo wordings na English. In English ka, pero may Japanese lyrics talaga to. Shojoji is a raccoon. He is always hungry, so he sings of koi, koi, koi. He will rub his head and tummy, rub head and rub tum tum. Macaroons and macaroni, jelly beans and pink and koi, 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 koi. All he sees is koi, koi, koi. Shojoji is a raccoon. He is always hungry, so he sings of koi, koi, koi. Always hungry, very hungry. That's why he sings of koi. Shojoji is a raccoon. He is always hungry, so he sings of koi, koi, koi. He will rub his head and tummy, rub and rub tum tum. Shojoji is a raccoon. He is always hungry, so he sings of koi, koi, koi. He will rub his head and tummy, rub and rub tum tum. Okay, we will be back with more songs, Karuba, right after we break. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Miss Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss
Charity Lianes of Yan, Porterville, nagsusubli na ganit California. pagayam yo. And still with you, Manong June, together with John Mark Pastor. Yes, Sa mga ako, numero 1 itong programa tandani. Nag-numero 1 at kami man ito 104.9 XFM San Diego City. Exciting! Exciting. Supaya. Exciting. Exciting! Nagmayat nga tulatin dagiti boses dagiti rap reporters and DJs nga talaga mat. And most of all dagiti errors da like us adumatik ka malita di kadi ora isuda mo dagiti mga kong reporters and some DJs adumulat ta iti mga kong error kas wala nga DJ iti December 30 at tinangaga nga DJ nga kunanagat. It's a non-special working holiday kuna na naglawag. Oh my God, inulit-ulit na pa yung imbaga. It's a non-special working holiday. Agtagtaga, abi ka sa nung nga nagbalin nga non-special kuna muta na. Oh my God. Pero ti correct. Siyempre, special non-working holiday. Mm-mm. Binaliktad na, inununa na din special. Din non-special. Kas jay ngem dagiti listeners siyempre kas la kanya kahanan nagreakan at amok nga sa bali lang siguro to DJ panuno na. Right. Kas DJ report iti Tagalog nga DJ may isang estasyon kuno na ne. Antabayanan po ninyo ang aming ulat sa darating na Domingo kunana. madlaw nga Ilocano DJ kas Ada pa ko idea. sa darating na Domingo. Yung hindi para si Haring Araw ko ano. Ay magdamag na hindi sumikat si Haring Araw ko na. Oh my God, idi agtututo ti diretso. Kagtaka akmot ape nga ta jayanda nga ta ti Haring Araw no tinga rabi. Oh my God. Bakada. Those are errors lang nga madimot nga maiwasan daduma no. Syempre no agsasaukan no naisawang mo na iket adangarod na ibabawin pa ana dapat di makapagsaot ti dakas nga di namot nga napupuutan piman. Okay. Kasi laang ket no da kami man bilang dati kamalina ay ket dispensary nyo ta tao laeng hang kami mga recorded nga roda to live na live iso nga mabaling kayo dito tumawag apo dito 0905-808-1259 kada kitay pa-shoutout yo nga kayo nga sikat mga balikas. Idol, pa-shoutout kay Richter Marinao Pogi. Kunana. Richter Marinao Pogi. Richter. Ayan. Awan ti mangibaga nga gwapo iso na isong i-claim dan. Iso dalat ta mangibagan. Baka no sa bali pa yung mangi-claim. Okay, ano ba ito kita dito balong? Natay lang na yun. Nagbasitan. Shoutout man idol dito yung pwesto. From Bulataw, Tau. Pero kasi man po di sit-siw-siw. Sit-siw-siw. Aman, sit-siw-siw. Sumalat ti mayat. Thanks. Nalpasan. Apo mo, mamin Ata ano ka ta sit-siw. sit-siw. Ay, apo. Napay dagiti kasi tayo. Kung sila pang ka, amazed. Napay ba? Nagigi lang matan. Awan di request si Christmas song. Nalpasan. Baka no kayo abog request si Christmas song, open kami lata mga kansyon nita. For the meantime, here is something from Mamang Police. Ito. Nagpintas nagana sa nabiyag musika ading tay mabuybuya dagos sa mabang aran kaunggan daytoy rinag ngaminta pintas mo awan pang ipadaag ismang kayaw daytoy marikurik na Ay taga-is-isan mo ay puno tagal-gara na ang makabiyag. Kaslalin ulo takalid mo ako rasonada. Takutis mo kasla porselan at pangyari ka. Sikat sa bukasin lang mormoray na ito'y mata. Nagpintas kanuwading aglalo no sikat tumis isem nagpintas kanuwading ipatay ko taapag bingi nga isem Ate Maricel Rivera talagang ipapili na si Kwa. Kanta ti Rockstar. Di maamin ng damdamin.
senabiyag musika ading mabuy-buya dagos amabang aran kaunggan daytoy rinnak ngaminta pintas mo awan pang ipadaak isip mang kayaw daytoy marikurik na Dayta nga is-isan mo ay puno ang makabiyan Kaslalin mo, takalin mo, ako rasonahan Takutis mo kasla, porselan at pangyari ka Sikat sa mong murmuray na ito'y matat Nagpintas kanuading aglalo no si katunis isen Nagpintas kanuading ipatay ko tapag bingingay isen Nagpintas kanuading aglalo no si katunis isen I have to carry it talaga mo na paulit-ulit jay nga chorus yun sa Ilocano song and the other songs na nagtangan di asideg nga isisinan iti sunatagat paulit-ulitan di chorus na. Idol, para kayo man jay dalayap, salamat. And para kayo man ako jay basi nga track from Master JDC. And good Sunday mga idol watching from Dalao Cordon. Isabella shoutout kuman ni Mamak ngaglablaba kini para kayo man idol jay Soyosoy agyamon ti adu mga idol from Rick Lawrence Pablo. Ate ako set. Awan anay ado akwarta ken ado adelata apuon pag sinaanta kas na ornos nga agasawa idi kalmanin bagada kaniyak anapan kan kadjay lawag naglogan kat basit atrak ketjak amot napaspasamak ngem ininta sembang petkan iti sumunong nga agsapa kinarkarton adelata ket di mo payen makarkarga kasasaad nuwari genjak pa'y nakaimukat nakalugan ka manen di basit atrak di munsan mailiw-liwag di naraman ang di naman katlawag nga isot bagat atapak dan kasupon daytoy bulsak itan baket lipaten nag basit atrak ng tedket katragsak ay hatog ko di mo mitten kayat inim imas mumetti basit atrak di munsan mailiw-liwag di naraman ang di napan katlawag nga isut pagat atapak gadan kasupon daytoy bulsak itan paket
aglinipatan basit atrak ng tekken katragsak tuyhat duko ni mo meten kayat inim imas kumet di basit atrak tuyhat duko ni mo meten kayat naim imas ken ka di basit atrak. Until now, wala ta mo, nanya di kay papanana, data basit nga track nga inim imas, bumutan di basit atrak ko na na. So, no daman bilang iti kalaban mo when it comes to love, aji siguro ti kantaan ng tabasit lang di track mo balong. It's the alto. One. Basi ngem nataragsi. One. Kasta da jay scooter nga kantata. Nagsileng ken nagtibay. One. Kat iti orasan karubahan tapi na ibang kapulos. It's 1:34. 1:34 in the afternoon. And time brought to you by Santon Plus Coffee yes. with mangosteen, moringa, and soya powder drink mix. Okay, kita barbaring maramanan tatata data Santon Plus Coffee no nya ti maitad na. No medyo may cut iti kamkamurong ba baka no dayta da jay berbero ko mo nga kape. Ngayon pa nga nagbihit. Aji ko silapan ka man lang, tirahan to kan. Okay, kung silapan ka is on your way. At ako mo ti kapimin. Okay. Dumawat ta kinading Tiyan mo katay madi may busatoy. madihang nga na puno. Nagkabil ka nga peso dito takil nga pagikan pero basi mo ting kabil. Nagre mga timplaang naman. On. At Madi nga tapos nag-request ko mo tikot-tikot sa tatay mo no. Datay ni Kuya James. Juan ni James. Hanga kumutikot-tikot ka di ko ang tatay. Ama ni Sonia kumutikot-tikot. Al damdama oreta madinga mamuma data nga kabsat tayo nga James nga agdundom nga karta. Ngarod ko sila pang ka. Madiya. Padasa man nga kuan. Aja parado akong natin rogin. Saan mo ba? Parado tayo akong natin. Kalas to ka. Pero barado ka talaga. Parado akong natin. Ihimbagak meken kay di anugandat muntong wag subli ay ket sorry tadya may kari napalalo nga minti sakit na kay di aldaw apin manaw ka sa di ka pa'y Kaya. kinita John Seriales, baratong ilong. Tawid bet tidak labas diruruap ko tidak wayas sabay dari pataka David aduak nagparparik na ako mapyak ko agsublika kap tidak lata kidit kita Go ahead, sigan. Intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka saktupay pangatu ken ipababa kastanto panang ipariknak anabiyagak nga awan ka. Intun nagsarak ta
pangatukin ni pababa kastan ko panang ipariknat anabiyagak nga awan ka amok nagbabawi kan na amiris mo't nagbidutan I'm sorry, damage has been done. Tigmet impagarap sa maituran, balay giket masarakan, kalpasan nga siya ket panawan. Intun nagsarak ta, kusilapan ka, ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatu ken ni pababa kastando panang ipariknak anabiyagak nga awan ka gem kinagpaiswanan na mail-iliwak lataken ka Barundu kabaelak tu nga aramiden nga intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangatu ken ni pababa panang ipariknak ang mabiyagak nga awan ka Idol, kablawang man, jay ka nakak nga ag-birthday, iso ni Carla Naval, nga taga Kapuseran, Idol. Salamat, Kapuseran. Kapuseran. Okay nga na, nagsublita kini pagay mo, kalpasan, tisumag manupay abo nga palagip. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebal Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front. Well, nakitagsubsubli kami ako. I still with you, Mylon June, together with John Mark Pastor. Dito lang nga po numero 1 ng programa. Da kami manan dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. And our time, karuba, is 1:45 o'clock in the afternoon. It's quarter. When you say it's quarter, tawin ni John Mark na dyan, quarter. 45. Just kidding. Amo mga ubing kapay, 29. Chat yan. Okay, ngaro, dito text line tayo, 0905-808-1259 for your greetings. Kahit mabalimit tumawag ako. Tingin pa sa day, haircon? Yung haircon, pero mingahan kasi insarada di jay main door. So nga, ma-absorb amin dito unig di jay. Kamay sa parmero. Din ba't patakan dito yan eh. Ayan, patakon man na po jay, dear text mate, pasyarat matan, dagiti naka-text mate ko di high school nak dita nga danan, Isabela, kung asan man kayo ngayon, dita kayo latan, hehe, thanks nga do, kana ni Master JDC. Text mate. Ni Master, aji ko da jay, Maestro Grill, ha ba? Maday sa bale. Okay. Ayan, para kayo stay sirok tipandiling from Catherine Mapalad. And hello from Elaine Candoy, Ronald Tamayo pasyarat man idol. Watching from Tarlac City from Ronald Tamayo. Nabegtang hanggang kanta dito yun na. Okay, ngaro. Tell me please, teacher love, will I find her tomorrow? Do your best, teacher love, I'll be waiting till then. Don't you know, teacher love, I can take all the sorrows. So if you have the time, she'll be mine once again. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun. Awan na, with that be live ta? Naka-stack up. Kaya stop pag workabit, gano'n ta, damdaman ta, almost ilaan. Aksaw ka pa lang. Yan, nag-stack up pa po jay. Live tayo. Live streaming. Yan. Hello sa lahat karubar, kasi kaman dito kung mga pinalkang, pasyarat na din po, nagigay Baguio Boys, dita malasin ang adanan ni Isabela from Master JDC Motovlog. Motovlog, thanks ha po. Marami na ito,
yan. Naman yun, kita hirap dita ha. Ha? Glamies. I guess this is working already. Kita teman. Ayun! Okay. Mayatan! Okay, sorry naman sa mga nasa YouTube kanina na wala. Isong ganitip ko yung music to give way apo di gente napintas nga image ni mata. Kumutikot-ikot. Okay, as requested by Brother James, a song called Kumutikot-ikot and Tumutito-tito. nalaing nga kumutikot agitira ramen na deta no wag mas masahe. Mamaya nga permi iti sakin na iti damdamo siyempre damdamo nga ron mo ti makutikutan na iti mas masal na nga late after the massage talaga mat nga nakaginawa. Yan. So kada kitay nasakit ti pagbakina po for too much working. Kada nabayag nga nakatugaw nga nasakit kitsakan na po, please visit Villa Carmen Ramon Isabela, 4-4. ni John Mark na Pastor Street. Yan. No kayo ti libre ni John Mark. No, dahil bayad na nga maka sure 100% nga may cut kita ailments yo Sage Hames. Okay. Teka mo na niya ti pwesto na tatan. Okay. Di ba, Chico? Sa dagti 24 hours nga Mercury Mercury sa? Drag. Pukaw kayo lang di dyan. James! Kung lang. Kumasidig. Shout out, sir! From Catherine Mapalan. Patay ko ka. Sabi? Okay. Kumutikot-ikot, kumutikot-ikot-ikot-ikot, mas na ayaw kintayin. No, ito dugda. Ikiden na pa'y nga uray la makaluwa. Basta ni bakit Awan pintuyan na. aglalo no tay orasen pa na ginanang. Kumutikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot, kumutikot-ikot kano imas na. Bigbigat pala ang agsasarak ka manen ti duduten. Ipisok mo talapayag yung imasim tiyak kuri-kuri-kuren. Inutin nga iserek sampus-pusi-pusen. Alwad ang laeng tadi kang tukit agtulen. No umal daw ang tabuk mo metiyap apirasen. Isagsagana mong tama-tama pa kuri-kuranen. Abot iti mata nga token baba mangyep-yepken ka. Alwad ang laing tadi kan tukit agpulseken. Kumutikot-ikot, kumutikot-ikot-ikot-ikot-ti mas na ayaw kintayin. No, ito dugda Ikiden na pa'y nga uray la makaluwa. Basta ni bakit awan bigtuyan na. aglalo no tay orasen pa na ginanang. Kumutikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot, kumutikot-ikot kanot imas na. No, itin. Nagre-request ni Babylon. Practice ba tayo? No, itirabiin sa balimin mananti karkarawaen. Atay banag nga iti mga ramid ket agas sa walaen. Alin itaya mo Targen ka na kurit-kuranen. Alwad ang laeng tadi kan tukit agsikugen. kumutikot-ikot, kumutikot-ikot-ikot-ikot-ti mas na ayaw kintayin. No, ito dukta. Ikiden na pa'y nga uray la makalwa. Basta ni bakit Awan bigtuyan na. aglalo no tay orasen pa na ginana. Kumutikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot
Kumutikot-tikot, kumutikot-tikot-tikot-tikot-ti mas na. Ayag kintayen, No, ito dokda. ikidem na pa'y nga oray la makalwa. Hasta ni bakot, Awan pagpilin na. aglalunutay orasen panaginana. Kumutikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot, kumutikot-tikot kanot imas na. Kumutikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot, kumutikot-tikot kanot imas na. Sumusi-suti, suti-suti-suti-suti-suti-suti-suti-ko. Sumusutiko. Pagulayan the third. Good PM mga idol. Request man apo di don't say goodbye. Ta isagdo ko man kin anak ko nga apokon. Ay anak ko apokon ken tay asawa Pinong Manuel. Tinag-text Irene Manuel iti Rizaluna Cordon. Rizaluna Cordon. Ayan, nag-cue man ni Sir nga na ubing hehe from Hatsumi Hakanata. Wow. Hatsumi Hakanata. Kaya naman ang Ronald Zipagan, greetings from Boston. Kakabsat, parbangon ito yan, kumutikot. Tiko. Kumutikot, dahil ito kaabay ko. Hi. Murakas naman, idol jay Babylon from Dalao, Cordon. Wala unay man. But the rivers of Babylon. Ami ba kabisado pero we will try. Apo. Sakbay nga pamatala. Okay. Barang malagip ko dito, ano na, di nagkanta si Koy, di nagkanta tayo dito phone. Sige. By the rivers of Babylon, and we sat down. Second voice. Yeah, we will. When we remember Zion, by the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion.
set karo mga nangitulog kanya tayo iti oras nga alas 2 ti malam katag sublita kiti pagamyo kalpasan ti sumag mamanupay abo nga palagip. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Yeah. Take ka naman on. Pagkayam, ito yan, naka-Santon Coffee kami, Santon Plus Coffee. Santon Plus Coffee with Turbo. Ano?
with the tamnay flavor na Pati mo natin tamnay. nakiwar? Nakiwar ko datan tamnay. Siyempre narom ta ti brewed coffee. Ay, dati ko na ni. Bulong-bulong na. Wow, green na. Green grass of home. Agtatapaw. Okay, dati studio ko na ni Ading Weng. You will feel the difference. Talagang no light drinker ka lang. Ay, ta Light marunggay coffee. na. Marunggay. Mangustin mo rin and soya powder. At dito mo tawag. Hello, good afternoon. Gura ka tampay na Hello, kain. sir. Good afternoon po. Yes, good afternoon. Anya tila ko yo. Si Risa Iniego po ito, sir, ng 3L Massage. Ay, Riza. Okay, go ahead, Ading. Adit tamot lang nga rod ni ko, ni James. Ay, awan, sir, awan pasok na tatada, Jay Balay. Oh. Sir, Okay, mabaling tiyak, sir. Yes, kablaawam amin dita pati dita kumon, pati amin nga dita agdan nga gururay di. Okay, go Ay, sir. ahead. Muna ti amin, kabkablaawak man, dagiti amin, nagdungdung iti programa, nga da kami manen. Kastamot nun nga kabkablaawak, dagiti kadwak, diti 3L Massage, Smart One Mall, Mabini Circle, Santiago City, Isabela. Yes. Sila Christine, si Kuya Crisanto, si Kuya Lorenzo, si Irene Domingo. Magandang hapon sa ating lahat. Ajulaan. When sir, mabalin tag-request, sir? Sige, padasi mi no kaya mi Yung single yellow rose. Kinantatan sa Kinantami tatayan. First part tatayan. Sa baling nga kulay, ada di. Sir. Willingly, sir. Willingly. Willingly. Okay, matungpal nga rod. At kalikagom mo mga gasanata. Okay, thank you, po. Matt. Okay, bye-bye. Data apo, tipagayam tayo sa Jaya 3L Massage. Second floor, iti Mart 1. Kadagitay kayat na apo, nga ag-relax. Okay, and mari na iti nga idumduma, nga pudot, dagiti dakulap, nga masapsapuan, iti na idumduma, nga Sapsapo. Madi, ada ti awag na ti Jai, ano ti awag ni nakahulito? A7. Ayan. Langis. Naidumdumang nga A7 nga mailaok iti gasolina. Tika mo. Just kidding. And they're requesting for the song Willingly. Okay. Are you willing to sing? Willingly. A7 is the English. Ay, Ilocano. Spanish iti langis. A7. Asyete. Iso nga dati A7 di Manzanilla. Yung sa Marno Gino ka. 8 no medyo kaya mo tinanga ang atong klase iti oil. Okay. Santom Plus Herbal Oil. Willingly, I fell in love with you. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong to someone else, we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we will wait willingly.
Okay, as requested by our friend from 3L, ang kung Massage. malagip ti first name na Ah, asawa ni James. nalipatan Dapat mo tayo. kat isursurat talaga ito eh. Okay. Ito no, masansanton nga tumawag. Siguro malagip tanto. Pagkrit man na po, Jay Pamilya, natividad dito sa Santiago City, kan Pangasinan, from Matsumi, Hanagata, Vinmar, Ventura, pasyarat mga laudi, tanga na binukon kayo dito live, YouTube yo, oray, ag malamalam, ka nagpapanag tayo, nakastoy, na. Okay, I-shout damaga out man. Dak Angarod from Madela, Quirino. Damaga mga ro. Dito pagayam tayo nga ni Hatsuka na. Hatsugan if DJ Japan is una. Sino ni? Ata Hatsuga. Hatsumi Hanagata? Hatsumi Hanagata. Ba, where are you in Japan? Oh, wakara. Or may one and there's Shout out ka RHUBRB BERB Rubarb ko naman. Repart? Shout out ka Karuba. Karuba sigurado eh. Karubarb ko na gawin na idol dyan. Taga Tarlac ano yung ni Juan Gambito. Yan. Good day po to all. Shout out naman po to all the Ronquillo family from California, especially to my Lola Natty. We love listening to all your songs. Peragas po ng Victoria. Thank you po and mabuhay kayo. Yan, kayo. Yeah. Okay, this time here's a piece from the Carpenters. Long ago, and oh so far away, I fell in love with you. Before the second show, your guitar, it sounds so sweet and clear. But you're not really here. It's just a radio. Don't you remember you told me you love me, baby? You said you'd be coming back this way again, baby. Baby, 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 oh baby, I love you. Dito yung naklang apo Pangasinan. Sus, Hatsumi Hanagata. ya mo me, wakaranay na siya. Yeah. Sting. Ladies and gentlemen, Karen Carpenters. Loneliness is such a sad affair, and I can hardly wait to be with you again. What to say to make you come again? Come back to me again and play your sad guitar. Don't you remember you told me you love me, baby? You said you'd be coming back this way again, baby. Baby, 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 oh baby, I love you, I really do. Don't you remember you told me you love me, baby? You said you'd be coming back this way again, baby. Baby, 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 oh baby, I love you, I really do.
Actually, kasi ako mamot remedy sa tayo nga, madi mo nga sumuagid. Ano na? Long ago, and What? oh so far Masyado kasi away. mababa yung pitch niya eh. Mababa. Ganun sa hello so far Ah, the original kina ni Kwan, ni Karen. I fell in love with you before the Wow. second show. Mabali mo Ata pa kan kikit ko ang kanta na ka. Ano? Ano man agitated na dahil. Tartakam, tagpanunod. Basta kanta ni Karen Carpenter saja eh. Post nan. Made. I won't last a day without you. Made. She's got a ticket to ride. Made. Labay nga rod nga eh. Basta dahil ko ah. Gawa na, naman ka makapagpampanunutan. Karen Carpenter songs ko naman. Ado, iti kanta ni Karen. Tamanong album dahil itang kanta ni Karen Carpenters. Okay. Karen Carpenter songs ko naman. Ka- Mukha dyan, Postman, Mr. Postman, mukha dyan. Sing us. Ata! Ay, okay. Kita mo na. Make Okay. it simple. Sige man, kanta mo nga rod. Kakata, pero Sing kanta out dyan. a song, make it simple. Pero kanta lyrics mo nila. O, takitaan taman o... Matigarad ka pisado na di tono na, pero nagmaya nga dangdangan. Ay, oo, maganda kasi ang mga Sing a arreglo. song ba na? Sing lang. Sing Karen. Sing. Carpenters. Sing ko na na. Da. Song lyrics. Lyrics, Karen sing. Carpenter. Karen. Maganda. Actually, mga kanta ng mga... Ready! Oh. Neping ay. Amat. Sing a song. Sing out loud. Sing out loud. Sing and happy the song. Sing a song ko ng latan. Second verse, go. Sing a song, let the world sing along. Could be. Wala na. Rogyan talatan. Ladies and gentlemen, once again, second time around, the song called Sing from the Carpenters. Mati gamin unik kabisado, pero Wala nagmaya siya nga naman. danggan. Sing a song, sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad. Yo. Sing a song, make it simple to last the whole life long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just sing a song. Mataas pala. Sige ah. Sing along. Ganito muna. Sing of love that could be. Sing for you and for me. Sabay mong tono natin. Mas tataas. Sing a song, make it simple, the whole sing
liwanag. Just sing, sing a song. Just sing a song. Kakalbas may nag-practice karuba ito song Sing. Pinagbigyan lang mo ni John Marta. Kunana, one of his favorite piece. Ang araw, agsumlit kita pagkaya miyo. Kalpasan, iti sumagmamano apo nga palagi. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to Grabe na thank kami, guys. special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank. Okay. Yes, ang susubli kami manan po. Of course, still with you, Manong John and John Mark. Dito lang po, numero 1 to nga programa tayo. Dito ay Enterot, Cagayan Valley. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! And dati po, iti lagi iti programan to nga ekspektaran nyo nga mga rugayin to, no? January 16, ayan, with new time slot and new programs dito ay Apo XFM. Siyempre, iti alas 4:30 tibigat, hinggan alas 6, mga ganyan to, iti Good Morning XFM by Katropang Althea de la Cruz. 6 a.m. to 7 a.m. Express Balita sa umaga ni Uy. Katropang JV Viola. One, when KDJ, dito ito sunan. And 7 to 9, Katropang Chris Estolas with this program, Bull's Eye. Ayan, kastamot ti alas 9 alas 9:40 itibigat Secrets of Health by Bye. Doc Ned Castro. And of course, 9:40 to 11, Baby Nicole Show with i-hook up the gayam DJ GM da. GM. Ayan, alas 11 itibigat nga alas 12:30 iti aldaw. Ayan na. Yes. Serbisyong katropa. May katropang Bye. may barangan. Yes, datan. Serbisyong Katropa. Kunan nanton. And Express Balita sa tanghali by Katropang Rowena Munchang and Katropang Chris Estolas. Yan. Alas 12 ingana, alas 12:30 ingana alauna dayta. And 1 to 3:30 p.m. it is Express sa hapon by Bye. DJ Mami Sugar. yes, dito din may isang exciting programa dito ay by DJ Mommy Sugar. And 3:30 to 4:30 p.m. with his Express sa hapon 80s and 90s music by DJ Uno or na DJI. DJI. DJI kasla injection pump sa DJ. Yeah. Ano DJ ko ti kuno nga makinan? Injection pump. DJ han di pwede makikita nga tatak ni motor no ka di at ti ay na Ay, DJI ano na whatever is that. MSI. And 4:30 to 6 p.m. Asintado by Katropang JV Viola. And 6 to 7 mat Tinig ng reformasyon. Yan, recorded. Yan. And 7 to 8 p.m. Express Balita sa Gabi by Katropang Rowena Munchang. Ano po? Kung gana rabi kayong din ni ading Rowena. And 8 to 8:30 p.m. Secrets of Health, hook up the DZXL. And 8:30 to 11 p.m. Express potahe sa gabi. Mukhang maganda to. DJ Barbecue. Sino nga to? Datang DJ One, Barbecue. DJ Barbecue. Barbecue. Kaya nga mamit putahe sa gabi. Bukas na nagmay data. Ikanta man ti ako na ti special ano nga ta ti ko na ta. Aja ti background mo na siya. Murag mayor Sky na agata DJ Barbecue. Kasano tang atang ikan iti patalastas na data. Potahe sa gabi. Kasla kasi nga ron tiga masamayan. Narito na Yaw? ang programang magpapasigla sa ating lahat. Express Potahe sa Gabi ni DJ Barbecue. DJ Barbecue. Wow! Isagad mo ang volume ng radyo. DJ Barbecue. Ipasok mo lahat ng gamit. Baka mawala. Maraming magnanakaw ngayon. Ayan. Po, DJ Barbecue. Barbecue. Express Potahe sa Gabi. Ngarod, dagitay sinidangag pailaan kan si Bubuya. One, ni RFME, naragsak nga barotawan kanyayo. Karo ba, kamusta nga iti holiday yo? Imay mo lang nagpa-share ni Santa Kanyayo? Imay na ito jay GF2B ni JM? Hehe, nga naman ni RFME. Ayan. Wow, sorry to tell you and we regret to inform you that there was nothing. Ngayon tulad na Ngayon yan. tulad ni Santa. Ni even Santa, we did not see him. One na one. Yes, impatulod na lang ti Koryo dagijay kuana. Madi na masango kanu ti move around the world. Dagijay reindeer na malamin. Malamin da kanu iso nga dagijay latamot na
courier. Kita courier. GNT. Pilpos. Pilpos na ganyan inapahan. Pilpos nga man may sukat. And kita kapsat mi di Western Philippines International Union. Na yung pagkaulong nyo, karuma para ka sa mga ini songs enjoy watching from Hong Kong. Ayan, dagayigiro kasi datang English. Dagayay, amaze. Amazed. Yes, amazed. Amazed. Okay, among datang kanta? Wake me up when September ends. Po, dapat ididi ko kung mga ata December kasi ay, mino September. Ay, okay nga ron. Ano na dito? Ito pa yung request na? Amazed. Amazed. Okay, here is something from John Mark with his song entitled Amazed. Amazed. Yan, pang English tatan. Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Eh, yung boses mo nga aglab-lab basit ngayon. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark. Your hair all around me, baby, surround me, touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time, every time. I wanna spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side forever and ever.
miss a train to Desert Moon, was all she said. But I knew I heard that stranger's voice before. I turned to look into her eyes, but she moved away. She was standing in the rain, trying hard to speak my name. They say first love never runs dry. The way they put our memories in a tiny cup, we stumbled over words we long to hear. We talk about the dreams we'd lost or given up. When the whistle caught the night and shook silence from my life, as the last rain rolled towards the moon. Those summer nights when we were young, we brag of things we'd never done. We were dreamers, only dreamers. And in our haste to grow up too soon, we left our innocence on Desert Moon. We were dreamers, only dreamers on Desert Moon. On Desert Moon, on Desert Moon, Desert Moon. I still can hear the whisper of the summer nights. It echoes in the corners of my heart. The night is through and waiting for that desert train. All the words we meant to say, all the chances swept away, still remain on the road to wonder. Those summer nights when we were young, we brag of things we never done. We were dreamers, only dreamers. Moments pass and time moves on, but dreams remain for just as long as the dreamers. All the dreamers on Desert Moon, on Desert Moon, on Desert Moon, Desert Moon.
Okay, datang kita po mo tinggal sunata. And patalas sa skilman, and then we'll be back with our last quarter show. Still with you, at manong yung June and John Mark. Ito lang nga po, numero 1 nga programa to. At da kami manan dito 98, dito 1 kurang. Kurang lang. Lakaw! Kurang lang 10 minutes. Dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Demo ka na kapoy. Ayan. So that's it, abo. We're on the last quarter of our show and still with you, Manong June, together with kaanakan John Mark Pastor. Dito lang abo, numero 1 nga programa. Talagang we are claiming it. At da kami minan dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Supaya Ayan. And dajay nangig ko nga patalastas dajay ano dajay nakaro nga whitening iti underarm. Oo, grabe. Anyway, kat pagyaman namin po iti anos yung nga nang tartarabay kada kami. Kada kita agdama pa lang nga po bibuya kada kami iti YouTube. Thank you so much for keeping us your company for the 3 hours. Yan. Talagamot nga naidumduma iti panagayat nga ipapaayo kada kami. Nga rod, ikam ti Gundaway lagi tapay mauding Nembaga malam yung idol Arnold Collado. Nembaga malam mo idol. Rekas kuman Jesus Gun from John B. Agkawili. Barit Arwen, good afternoon mga kuya. Parakes man dyan, here's your perfect. Parakes po ng agayatak sa manen from Mitang Hora. Mila Hugo. Salamat dyan request ko. Nagwapo talaga balong dyan yung favorite singer ti Ilocano idol. Kayo nga dwa from Mila Hugo. Ayan. Wow, Parakes sir ng Thank You for Loving Me by Bon Jovi from Catherine Mapalag. Thank you for loving me. Anang artitiraan, thank you for loving me when she's gone. She's gone. Thank you. Adam mo tiyo, lirik. Kabisado mo? Ajay, thank you for loving me. Yeah, I'm just asking. Baka damdama ka, mapasubo ka. Thank you for loving me. Anyway, natapay ti... Practice lang talaga to yan. Okay, makita ka sa palin. Ajay request na baka no may awang ka. Ano pa iba request da? Matun, tempo nga. Okay. Awanin ti tawagan. Oh, 90s pa lang. Okay. Ano kayo mo kanta? Kantaan Yan, tagaro din. She's gone latan. Okay, she's gone. Pero may Okay. ngayon ko ato. Di man kape. Okay, coffee. Nabauan. Mabawon! Okay, with this version, she's gone. Natin ni John Mark. Pumanok pa lang nga ron nasa kitilapayag dito yung kantahan. Ay, so titilas pisan nga talaga. Hampay, dapat 10 minutes to go. Kaya mga last piece data, may sabi nga sonata, sakbay this one. Conforme ha. Sika. Kantahan pa lang. Okay. Ikaw.
ako na dito. 50%. Law. Siram pa lang ata na ba? Kan mo nila matagarian girwa. She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. I can live without her love in my life. There's just an empty space. All my dreams are lost. I'm wasting away. Forgive me, lady, won't you save me? My heart belongs to you, lady. Can you forgive me for all I've done to you, lady? Oh, lady. She's gone out of my life. Oh, she's gone. I find it too hard to go on. I really miss that girl, my love. Come back into my arms. I'm so alone. I'm begging you, I'm down on my knees. Forgive me, girl.
Pero na guys, 2 months lang will kill you. Okay, that's it. John Mark with his She's Gone. Hindi pala magandang pakinggan yan kapag walang background na malakas din. Ano? Na, siyempre no, di boses lang mong balas. Kulang. Pero kapag may background music na yan, kakaganda na. Anyway, dito ruwar ni DJ Barbecue. You want to meet her? You want to meet her? Barbecue. Ipakilala natin si Barbecue. Okay. Surprise garot, di ba nga programa tanto? Actually, nabayag ka no gayam dito yun ito, DJ Barbecue. Imun unadang amang sita. Dahito yan timo di apong sunata min. And once again, thank you so much kada kitay nangantabay kada kami. And see you again next week, the same time, 12 to 3 in the afternoon every Sunday. Dito'y laang po, adda kami manan, ito'y 104.9. XFM Santiago City. Exciting nga talaga mo. Tagi di pas pasamak ta. Ito no next week, rugyan mimit ng tagi padawat, ti pa premyo po. Basta tandaanan nyo lang, iti pag-textan nyo, 0905-808-1259. And then, mangtad kami to. Iti na dumadumang pabuya kada kayo. Ngarot, timawad mi nga sunata, para kada kayo amin po nga nahilig sumisid. Dito kita nga Sisid Marino, Sisid Die. By Ed Sheeran, once again, John Mark Pastor. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong, just a little bit wrong. Maybe I know just what I could fall, I could fly here in your aeroplane. I can live, I could die hanging on the words you say. I've known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it. Una ka. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I've traveled the world. There's no other girl like you. No one. What's your history? What's your mystery? Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I will know to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. Expect the unexpected. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I would know to give my all, sitting back, looking at every mess that I make. So don't call me baby unless you mean it.
So that's it, folks. Bye-bye.